Hey bafana besonto. Hey wakwakhuluma umfundisi uMlungwana. Zibuye entabeni yomhlangano. Ngathi kwaku-2011 lapha kuJanuary. La khona ngicathi izitsha zaziholwa umfundisi uNgema mangaphosisi. La zaphuma khona kunzima zaphuma zaya entabeni yomhlangano. Behambe besola abantu bethi silandela uNgema. Hey, kuthiwa zathi zifike entabeni zabona uBhombela isitimela samampondo ehlezi etshene ebuka umhlangano enzansi. Uthi umfundisi uMlungwana kwathiwa siyozwa uthi uBhombela eyohlangana noShembe phezulu kwentaba yomhlangano. Uthi zafika zonke izinto, kwafika yonke imimoya. Uthi kodwa kwathi sekuzindaba enkulu wezwa ngephunga uthi wezwa ngephunga. Isiyabuzi ingqwele yakithi ithi wena usalizwa iphunga lithi iphunga lilihle wena uthi libi. Uthi awusezwa kusho iphunga nje. Uthi ngoba siyakubona ukuthi uhleli ngesinqe esisodwa, hamba vele itikiti lakho liyisingile, hamba ungabusabuya. Lapho usho vele baningi abaphethe amathikithi amasingili. Uthi hamba ungabusabuya ngoba vele siyakubona ithikithi lakho liyisingile. Useyahlabela uthi nina nonke niphume ekuphakameni ngokuhlula imithetho. Hey bafana, hayi. Yabona ingqondo bafana. Leya nkonzo le ubona ukuthi ibheke umhla ka-3 April 2011 le nkonzo le. Uthi ngoba siyakubona ukuthi uhleli ngesinqe esisodwa awuhambi ngani. Uthi hamba vele ithikithi lakho liyisingile. Eyafika indaba enkulu umhla ka-3 April 2011 zathi ezaziphethe amathikithi ayisingile zathi no, this is wrong. Kwathiwa keep the distance babenkosini. Lesizizwile lezi zindaba bafana. Yahlala indaba enkulu zaqhela zona. Kodwa wayeshilo uMlungwana ngoJanuary wathi ngoba siyakubona ukuthi ithikithi lakho liyisingila. Vele uhleli ngesinqe esisodwa, hamba ungakusabuya. Hey bafana, hayi bafana, hayi bafana. Hayi sisizwile lezi zindaba manje.